Sa nga panahon waray eskwelahan, lalaki babaye akon ginhangkopan. San pag-agi ni mama kon ginbuligan, may darang nga libro akon lagin pasan. Dito sa ton buntay may balay guti ay, anaw ko'y dito sira nanay tatay. Ang dinubuhat lapanguha baga kay, hirimuon nigo igbaralyo humay. Si manok palabyo mahal magbaligya, adobo chicharon upod an mantika, pinapadisan pasinluyat nga tarong. Si manok palabyo mahal lagi hapon. Si manok palabyo mahal magbaligya, adobo chicharon upod an mantika, pinapadisan pasiluyat nga tarong. Si manok palabyo mahal lagi hapon. Sa nga panahon waray eskwelahan, lalaki babaye akon ginhangkopan. San pag-agi ni mama kon ginbuligan, may